Na ir 10 dalis pasaulinės vyriausybės krachas. Kabalos, kaip čia, galas turbūt išsiverčia. O pasižiūrėkit, kaip atrodo rusiškai. The Fall of the Cabal. Kanalas Intrigues. Koks kanalas, aš jį pridėsiu kaip nuorodą. Taigi paklausom, ką šneka. Будет с неопровержимыми доказательствами представлено публике, люди будут... Iš tikrųjų dalis 10 vadinasi Karaliaus sugrįžimas. Когда все, что мы видели в предыдущих эпизодах, будет с неопровержимыми доказательствами представлено публике, Kaip visą tai, ką mes matėm prieš tai epizoduose, bus su visais įrodymais pristatyta publikai, люди будут в шоке. žmonės bus šoke. Обычная первая реакция на шокирующую информацию – это сначала отрицать ее и Dažniausia reakcija į šokiruojantį tokia informacija dažniausiai yra tai neigti. высмеивать информатора. Затем испугаться, разозлиться или Po to išsigąsti, supykti, впасть в депрессию. И kristi į depresiją. только после этого принять Ты- эту ты- информацию как новую ты- парадигму. Это ты- занимает некоторое время. Tik po to tai priimti kaip naują jau supratimą ir tai užima laiko. Я считаю, что нам понадобится представитель, чтобы донести до мира, что произошло. Aš manau, kad mums reikalingas atstovas, kuris atneštų pasauliui, kas įvyko. Кто-то, кому будут верить все, и демократы, и республиканцы. Kažkas, kuriam tikės visi ir demokratai, ir respublikonai. Этот человек не может быть Дональдом Трампом. Šitas žmogus negali būti Donaldu Trumpu. Демократы будут ненавидеть его, независимо от того, какой мир он им принесет. Demokratai jo nekęs, nepriklausomai kokią taiką jisai atneš. И если бы я выбрала как минимум для США, это был бы Джон Кеннеди-младший. Ir jeigu aš išrinkčiau kaip Amerikai, tai būtų Johnas Kennedys jaunesnysis. Джон, как называл его отец. John, kaip jį vadino tėtis. Любимый и доверяемый всей нацией. Mylimas ir patikimas visos nacijos. Оплакиваемый каждым американским гражданином. Apverkiamas kiekvieno Amerikos piliečio. Жаль, что он больше не среди нас. Gaila, kad jis netarp mūsų. Или нет? Ar ne? Когда я впервые услышала о том, что он может быть все еще жив, Kai aš pirmą kartą išgirdau, kad jis visgi dar gali būti gyvas, я подумала, о боже, еще одна теория заговора. aš pagalvojau, dar viena sąmokslo teorija. Но когда я провела еще одно исследование, я начала сомневаться. Bet kaip aš pravedžiau dar vieną tyrimą, aš pradėjau abejoti, ar tai sąmokslo teorija. Это аэрофотоснимок мемориала Джона Кеннеди. Tai Džono Kenedžio memorialo foto nuotrauka iš palydovo. Ką jūs matot? Kur raidė? Правильно, это Q. Taip, tai Q. Помните этот код? Atsimenate tą Это было kodą? выгравировано на корабельном колоколе на лодке Джона Кеннеди, где Šitai buvo išgraviruota Džono Kenedžio laive. Where we go one, we go all. Kur mes einam po vieną, ten mes einam visi. один, там мы все. Джон Кеннеди был убит, потому что он хотел разоблачить и избавиться от Кабала. Он также Džonas Kenedis tėtis, ta prasme, buvo užmuštas, nes jisai norėjo atsikratyti nuo kabalistų, iš tų masonų satanistų valdžios. собирался начать с ЦРУ, как и Дональд Трамп. Он также знал, что ЦРУ превращается в неконтролируемого монстра, Jis irgi pradėjo nuo CRU, nežinojo, kad CRU jau virsta į nekontroliuojamą monstrą. и что ни один президент или правительство не сможет сдерживать его. Но он понятия Ir kad nei vienas prezidentas ar vyriausybė negalės to sulaikyti. не имел, с чем он столкнулся. Bet jis neturėjo supratimo, su kuo jisai susidūrė. Джон Кеннеди был убит.
Džonas Kenedis buvo nušautas aikštėje važiuojant kabrioletu su savo žmona. Никто Viešai. никогда не забудет эти фотографии. Niekas neužmirš šitų fotografijų. Джон отдает честь на похоронах своего отца. Kaip Džonas atiduoda pagarbą. Pas tėčio laidotuvės. Вся нация в печали. Visa nacija Джон Кеннеди liūdėjo. младший вырос и стал адвокатом. Он Jaunesnysis John Kennedy užaugo ir tapo advokatu. поклялся, что отомстит за своего отца и привлечет его убийц к суду, даже если для этого потребуется свергнуть правительство, как он однажды и выразился. Jisai prisiekė, kad sako, jis atkeršys su savo tėčio mirtį, netgi jeigu reiktų nuversti vyriausybę, kaip jisai vieną kartą pasakė. Он баллотировался на место в Сенате Нью-Йорка в 1999 году. Jis balotavosi 1999 metais į Niujorko senatą. Джон однозначно выиграл бы. Он был рожден, чтобы стать следующим президентом США, но это Jisai vienapusiškai būtų laimėjęs. Jis tiesiog buvo gimęs tapti sekančiu Amerikos prezidentu. тому не суждено было случиться. Bet jam tai nebuvo, kaip pasakyti, lemta tam įvykti. 16 июля 1999 года 1999 metais, Liepos 16, его самолет упал в океан. Оставшихся в живых на борту не было. jo lėktuvas, kuriuo jis skrido, nukrito į vandenyną ir lėktuve gyvų neliko. Все трое, Джон, его жена Кэролайн и ее сестра Лорен, погибли при Visi trys jisai, jo žmona Caroline ir jos sesuo, visi trys žuvo. ударе. Их тела были извлечены и кремированы. Jų kūnai buvo surasti ir kremuoti. Их останки хранились в синих коробках Тиффани. Ir jų, kaip čia, pelenai buvo saugomi va tokiuose dėžutėse Tiffany. Прежде чем были развеяны в море. Prieš tai, kai buvo išpilti į jūrą. Вся нация была в шоке. Visa nacija buvo šoke. Дональд Трамп был в шоке. Donaldas Trumpas buvo šoke. Он и Джон были близкими друзьями. Jisai ir Džonas buvo artimi draugai. Когда Джон умер, Трамп поклялся, что Kai Džonas numirė, Trumpas prisiekė, завершит его миссию. kad jis įvykdys jo misiją. Он пообещал, что привлечет к суду убийц старшего и младшего Кеннеди. Jis pažadėjo, kad jisai patrauks į teismą į vyresnio ir jaunesnio Kenedžių žudikus. Он поклялся осушить это болото. Jis, kaip čia, pažadėjo ištuštinti šitą pelkę, išsausyti. Может ли Джон младший быть еще жив? Ar gali Džonas jaunesnysis dar būti gyvas? Возможно ли, что он инсценировал свою собственную смерть, зная, что Ar gali būti, kad jis inscenizavo savo tikrą mirtį, он не сможет пережить гнев Кабала? nes suprato, kad negalės išgyventi iš tų kabalistų satanistų pyktį. Единственный способ выполнить свою миссию – это затаиться и не Ir vienintelis būdas įvykdyti savo misiją, tai užsislėpti. высовываться. Был разработан генеральный план, Ir buvo išdirbtas generalinis planas. и в течение 20 лет каждый отдельный шаг анализировался и выполнялся. Ir per 20 metų kiekvienas žingsnis buvo analizuojamas ir vykdomas. Целая команда была собрана вместе с инсайдерами с высшего уровня. Ir visa komanda buvo surinkta su insideriais iš aukščiausio lygio. Insideriai tai tokie slapti žmonės viduje, kuriais pasitikė. Которые были готовы отдать свои жизни за уничтожение Кабала и Kurie buvo pasiruošę atiduoti savo gyvenimus tam, kad sunaikinti kabalistus освобождение людей. ir išlaisvinti žmonės. Они оставляли намеки и подсказки, чтобы информировать тех, кто уже осознал правду. Ir jie palikdavo užuominas, tokius kaip patarimus, kad kiti nesuprastų tiesos,
kad jie suprastų tiesą. Общение осуществлялось напрямую с людьми через твиттер-аккаунт Трампа. Ir bendravimas vyko tiesiogiai per Donaldo Trumpo Twitterį, Что позволяло избежать посредничества коррумпированных основных СМИ. kad galima būtų apseiti be korumpuotų masinės informavimo priemonių kanalų. В каждой речи и каждом твите Трамп использовал коды для Q-анонс. Ir kiekvienam tvite, ir kiekvienoje savo kalboje Trumpas naudojo kodus QAnonam, kurie suprato, ką jisai kalba, kad jie suprastų, ką jis kalba. Он использовал орфографические ошибки, такие Jisai naudojo orfografinės klaidas, tokias как кофе kaip koff vietoj вместо кофе, kava, vietoj koff, ссылаясь на новый закон о сохранении всех президентских постов в социальных сетях. Turėdamas omeny, kad išlaikyti koff įstatymą, kad išlaikyti visus prezidentus socialiniuose tinkluose. Закон был представлен через 12 дней после твита Трампа. Ir šis įstatymas buvo pristatytas po 12 dienų, kai Trumpas parašė šį tvitą. Он писал гамбургеры вместо гамбургеров. Jis rašė hamburgeriai vietoj hamburgerių, ссылаясь на людей, которые ниже дьявола и совершают действия, которые даже дьявол посчитал бы злом. turėdamas omenyje apie žmonės, kurie yra žemiau velnio ir kurie elgesi taip, kad velnės netgi jų elgesį pavadintų blogiu. Он написал дымящийся пистолет с ошибкой, Jis parašė dūmuojantis pistoletas su klaida, ссылаясь на тайные извращенные оргии Джона Подеста и его друзей. turėdamas galvoje apie Džoną Podestą ir jo draugų iškrypėliškas orgijas. Неуклюжее поведение Трампа показало его победу над ключевыми игроками Кабала. Ir Trumpo toks, kaip čia nerangus elgesys, toksai parodė pergalę prieš tos satanistų, kabalistų šaiką. Каждый шаг, каждая так называемая ошибка, каждая маленькая деталь была важна. Все Kiekvienas jo žingsnis, kiekviena klaidelė, kiekviena detalė buvo svarbi, это было общением с людьми. nes tai buvo bendravimas su žmonėmis. Помните, когда Обамы приветствовали Дональда и Меланию Трамп в Белом доме? Ar atsimenat, kaip Obamos sveikino Trumpą Baltuosiuose rūmuose? Первый день президентства Трампа. Pirmą dieną, kai prezidentu tapo Trumpas. Помните подарок, который Мелания подарила Мишель? Синий Pamenat dovaną, kurią padovanojo Melanija šitai Obamieniai? коробка Тиффани. Ta pati dėžutė kaip Tiffany dėžutė, kur buvo palaikai kažkada tokiuose dėžutėse Kennedžio tėčio. Ir Kennedžio jaunesniojo, kad atseit jisai žuvo. Вам что-то это напоминает? Jums tai kažką primena? Помните синее пальто Тиффани, в котором была Мелания? Atsimenat mėlyną paltelį, kai tada buvo apsirengus Melanija? Так много ссылок на Джона Кеннеди, и Tiek daug nuorodų į Johną Kennedy, старшего, и младшего. į vyresnį ir jaunesnį. Čia Kennedys eina. Есть еще одна подсказка, что Кеннеди действительно мог инсценировать свою собственную смерть. В сентябре Yra dar viena, kaip čia, nuorodėlė, kad Kennedys galėjo inscenizuoti savo mirtį. 1995 года он 95 metų rugsėjį основал и редактировал глянцевый журнал о политической жизни под названием «Джордж». jisai mano, negirdėjau, kad jisai įkūrė tokį žurnalą, kuris vadinasi George. В этом конкретном выпуске, кажется, сама обложка дает много подсказок. Šiam konkrečiam leidinyje tiesiog pats viršelis duoda daug nuorodų. Руководство по выживанию в будущем,
Instrukcija, kaip išgyventi ateityje. Интересно. Įdomu. Билл Гейтс о мировом господстве. Bilas Geitsas apie pasaulinę valdžią. Окей. Okay. Хиллари Клинтон судный день. Hillary Clinton paskutinė diena. Будет ли разбита кабина Хиллари? Ar bus sugriauta Hillary kabina? Вот это да. Вот tai bent. Эта дама вновь появляется в комнате редактирования на фоне. Ir šita dama atsiranda, sako, redaktoriaus kambaryje fone. Nuotrauka. Вот она. Платформа 2020. Platforma 2020. Это год следующих президентских выборов. Tai sekančių prezidento rinkimų metai. И надпись гласит: «Пристегните подбородочный ремень и держитесь, когда Джордж входит в деформацию времени и вновь появляется в 2020 году». Ir čia parašyta, kad prisisekit, sako, diržus, kurie laiko jūsų, kaip čia patinį žandikaulį, sako, nes tai bus laiko reformacija, kai Džordžas išeis per laikmetį pasirodys, aš kaip supratau, 20 metais. Деформацию времени? Laiko deformacija. Здесь Джон сообщает, что он появится в 2020 году. Čia Džonas praneša, kad jis pasirodys 2020 metais. Но если Джон жив, то будет ли он время от времени показывать себя публике? Jeigu Džonas gyvas, tai jis pasirodys karts nuo karto publikai. Конечно, замаскированным, но чтобы anoны могли его распознать. Nu, žinoma, kad bus įslėpęs, bet kad anonai jį atpažintų. Познакомьтесь с Винсентом Фуско. Simpsonas Fusko, susipažinkim. Vincentas Fuska. Его представляют публике как энтузиаст Трампа и волонтер Jis toks prisistato publikai kaip entuziastas Trumpo на митингах Трампа. ir toks kaip čia savanoris Trumpo mitinguose. Я знаю, что он не вылитый портрет Джона-младшего. Jo, tai nepanašu į Džoną jaunesnįjį. Другой нос, другой рот. Не такой Kitokia nosis, kitokia burna, красивый. netoks gražus. Если они могут заставить Эдди Мерфи выглядеть так, то... Bet klausykit, jeigu jie gali iš Edžio Merfio padaryti va tokį va veidelį, Возможно, и здесь все сходится. В общем, имейте это в виду. У Винсента tai gal ir čia viskas sueina. Turėkim tai galvoje. Фуско, похоже, нет прошлого. Нет Nes pa šitą Fuską liktai nėra praeities. старых фотографий, нет родословной. Nėra jo praeities nuotraukų, nėra giminystės. Ничего нет. Он Nieko внезапно nėra. появился. Jis staiga Его имя pasirodė. означает победитель тьмы. Jo vardas reiškia tamsos nugalėtojas. Шляпу Федора, очень похожую на ту, которую носил Кеннеди-старший. Jis nešioja tokią kepurę Fedoro stiliaus, kaip ir nešiojo Kennedys vyresnysis. И это мне кажется интересным. Ir man tai yra įdomu. Его нос меняется. Иногда он Jo nosis didėja, keičiasi. больше, чем у Джона. Иногда нет. Kartais tai didesnė negu pas Džoną, kartais ne. Теперь я понимаю, почему Джон время от времени немного меняет свою внешность. Ведь как дать подсказки Q-анонс? И зачем Aš suprantu, kodėl Džonas keičia savo išvaizdą. O kaip duoti patarimus QAnonam? простому поклоннику Трампа делать такие вещи? Ir kam paprastam numirėliui daryti tokius dalykus. Также на публике всегда появляется таинственная леди. Taip pat publikoje pasirodo paslaptinga ledė šalia jo, Которая всегда рядом с Фуской. kuri visą laiką šalia Fusko. Разве эта широкая улыбка не выглядит знакомой? Ar šiaip plati šypsena nėra kažko taip neprimena ankstesniuose nuotraukose? Что насчет Лорен, сестры? O kas apie šios moters seserį Loren? Кэролайн. Они были очень близки. Caroline sesė. Может быть, Кэролайн не хотела исчезать без нее? Jos buvo labai artimos. Gal nenorėjo dingti viena be sesers? Может быть, она была проинформирована о плане, и, может быть, она решила присоединиться к ним и с ними залечь на дно? Gal ją informavo apie planą ir jinai norėjo paprasčiausiai pasislėpti ir trumpam
keliasdešimt metų prigulti dugne? Может ли это быть Кэролайн, представленная Ar tai gali būti Caroline, как подруга Фуска на митингах? pristatoma kaip Fusko draugė susirinkimuose, mitinguose? Когда Кью спросили, жив ли Джон Кеннеди-младший, ответ Kaip Q paklausė, ar gyvas Kennedys jaunesnysis, был нет. atsakymas buvo ne. Но ведь когда умирает старший, младший перестает быть младшим. Bet kai numiršta vyresnysis, jaunesnysis nustoja būti jaunesniuoju. Вопрос должен был быть, жив ли Джон Кеннеди. Klausimas turėjo būti, ar gyvas Džonas Kennedys. Все это дает надежду на того идеального представителя, когда он нужен. Ir tai duoda viltį apie tą atstovą, kuris visur rodosi. И всплыть это может раньше, чем вы думаете. Ir tai gali iškilti daug anksčiau, negu jūs galvojat. Как только вскроются документы Pfizer, раскроются запечатанные обвинительные заключения, Kai tik bus atidaryti dokumentai ir tie kaltinamieji dokumentai и произведутся аресты, вот тогда ir prasidės areštavimai, va tada я ожидаю, что он и выйдет в свет. aš tikiuosi ir laukiu, kad jis išeis į šviesą. Мир находится в середине величайшего перехода, который когда-либо существовал. И Pasaulis yra viduryje pačio didžiausio perėjimo, kuris kažkada galėjo būti iš viso. вся эпоха подавления масс подходит к концу. Ir visa epocha masių prispaudimo eina į pabaigą, kai buvo spaudžiami žmonės per šitus šimtmečius. Я сомневаюсь, сможем ли мы понять обширность того, что было раскрыто. Aš abejoju, ar mes galėsim suprasti visą to, kas buvo paslėpta. Или влияние, которое это окажет на мир. Arba įtaka, kuri bus padaryta šiam pasauliui. Только подумайте. Tik pagalvokit. Для начала наступит мир во всем мире. Это Pradžioje ateis taika visam pasauliui. буквально то, что Трамп ответил репортеру, который спросил о том, если бы его номинировали на Нобелевскую премию мира. Ir būtent tai jisai atsakė reporterius, kuris jį paklausė, ką jis darytų, jeigu jį nominuotų pasaulio, kaip čia, taikos, kaip ir aukščiausių žmogumų pirmutinių. Премией будет мир во всем мире. Premija bus taika visam pasauliui. Можете ли вы представить мир без войны? Ar jūs galite įsivaizduoti pasaulį be karų? Я не думаю, что мы можем. Aš nemanau, kad mes galim. Нас заставили поверить, что война – это нормально, Mums jau įpiršo į smegenis, kad karas tai normalu. что это часть человеческого существования. Но Tai dalis visuomenės egzistavimo. это не так. Bet tai ne taip. Давление ненормально. Šis reiškinys nėra normalus. Бедность ненормальна. Skurdas Существует nenormalus. достаточно еды, чтобы накормить весь мир. Užtenka pakankamai tiek maisto, kad pamaitinti visą pasaulį. Проблема заключается в неравномерном распределении средств Problema yra tame, kad visos, kaip čia, nevienodam paskirstime visų esamų resursų. денег и продуктов питания. Ir pinigų, ir maisto produktų. Налоги ненормально. Даже более того, они незаконны. Трамп уже Ir daug mokesčių yra nenormalūs ir jie netgi antiįstatymiški. заявлял, что будет избавляться от ФРС и нескольких налогов, включая Ir Trumpas sakė, kad jisai atsikratys nuo FRS federalinio kažkokių ten įstatymų ir kažkokių, kaip pasakyti, mokesčių. подоходный налог. Как мы видели это во второй части, они незаконны и неконституционны. Ir išversiu dar antroji daly, kur čia jau yra 10 dalis, kaip sakiau, kur jie yra įrodomi, kad jie yra antikonstituciniai ir antiįstatymiški. Можете себе представить, сколько денег мы сможем сэкономить таким образом? Ar jūs įsivaizduojat, kiek pinigų galima staupyti tokiu būdu? Можете ли вы представить, как тогда будет выглядеть распределение?
Ar jūs įsivaizduojat, kaip tada atrodys pinigų paskirstimas? Также есть импульс, который повлияет на все наше использование энергетических ресурсов. Я Taip pat yra impulsas, kuris turės įtaką mūsų visų energetinių resursų naudojime. уверена, что вы слышали о Никола Тесле, Aš tikiuosi, kad jūs girdėjote apie išradėją mokslininką Nikolą Teslą, изобретателя многих прекрасных вещей в области электричества, магнетизма и физики в целом. kuris daug išrado gerų dalykų magnetizme, elektro ir fizikoje iš esmės. Абсолютно блестящий ум, который хотел поделиться своим изобретением свободной энергии с миром. Но Tai tiesiog blizgantis protas, kuris norėjo pasidalinti su savo išradimais su visų pasauliu, это было занозой в заднице у Кабала. bet kabalistam, masonam, satanistam, naftininkam tai buvo neparanku. Которая получала миллиарды прибыли за счет нефти, угля и других видов ископаемого Kurie gavo milijardus iš naftos, anglių ir kitų iškasenų. топлива. Тесла был арестован, его работа была украдена. Tesla buvo suimtas ir jo darbas buvo pavogtas. Все его изобретения были изъяты американским правительством. Ir visi jo išradimai buvo išimti Amerikos vyriausybė valdžios. Джон Трамп, дядя Дональда, был Džonas Trumpas, Donaldo dėdė, блестящим физиком, buvo labai geras fizikas, инженером, электриком и изобретателем. inžinierius, elektrikas ir išradėjas. Во время Второй мировой войны он вступил в Национальный исследовательский комитет по обороне. Antro pasaulinio karo metu jis įstojo į apsaugos komitetą, kažkokį nacionalinį apsaugos komitetas. В 1943 году он просмотрел и проанализировал документы Теслы. Сразу Ir 1943 metais jis išanalizavo Teslos dokumentus. после смерти Теслы. А именно, изобретение Теслы – чистая и бесплатная энергия. O būtent Teslos išradimai švari ir be nemokama elektra, Антигравитация и многое другое, что было скрыто от общественности. antigravitacija, kur ir daug kas buvo paslėpta nuo visuomenės, Потому что в них не было денег. nes juose nebuvo pelno kažkam tai. Все это попало в руки дяди Дональда Трампа, Ir visa tai papuolė į rankas Trumpo dėdėjai, которого он любил и которым восхищался. kuriuo jisai mylėjo ir kuriuo didžiavosi. И угадайте, как это вписывается в план Q, чтобы Ir įsivaizduokit, kaip tai įsirašo į planą Q, спасти мир. kad išgelbėti pasaulį. О, и есть еще одна вещь. Посмотрите Yra dar vienas на dalykas. эту фотографию. Pasižiūrėkite šią nuotrauką. Разве Джон Трамп не напоминает вам кого-то? Ar Džonas Trumpas neprimena jums kai ko? Кого-то очень важного в движении правды. Kažko, kuris labai svarbus, kovotas už tiesą. Джулиана Ассанжа. Julianas Assange'as. Может ли он быть сыном Джона Трампа Ar jisai gali būti Džono Trumpo sūnus и двоюродным братом Дональда Трампа? ir Donaldo Trumpo pusbrolis? Скажем так, больше меня уже ничего не удивляет, и это, возможно, имеет смысл. Pasakysiu taip, manęs daugiau nieks nestebina ir tai gali turėti prasme. Čia parašyta, kiek reikia sutapimų, kad suprasti, kad tai matematiškai neįmanoma. И учитывая все великолепные изобретения Никола Теслы и Джона Трампа, я не удивлюсь, если они изобрели машину времени. Aišku, čia tai labai įdomiai pašnekės, kad turint galvoje Nikola Teslos išradimus ir Džono Trumpo, aš nenustepsiu, jeigu jie sukūrė laiko mašiną. В конце концов, если вы можете согнуть пространство, что определенно было достигаемо Теслой, тогда вы вполне можете менять и время. Kitaip kalbant, jeigu jūs galite sulenkti
erdvę, ką buvo įrodęs Nikola Teslas, tai jūs galite turėti įtaką ir laikui. И если квантовая физика верна, и если он действительно может перепрыгнуть с одной временной шкалы на другую, Ir jeigu kvantinė fizika teisinga ir jis gali nuo vienos škalos peršokti į kitą, параллельную, то вы можете путешествовать во времени, paralelę, tai jūs galite judėti laike. изменять определенные вещи и возвращаться назад. Pakeisti kai kurios dalykus ir grįžti В atgal. то время, когда люди ничего не замечают. Tuo metu, kai žmonės nieko nepastebi. И если вы не оставите подсказки, как тот журнал, то это окажется совершенно не впопад. Ir jeigu jūs neparodysit, tai kaip tam žurnale, nuorodų, tai bus iš vis nesuprantama. Čia yra, pažiūrėkit, kas čia yra, sako, skraidinti lėkštė, nupiešta. Как и предсказание Q конкретных результатов. Этого нельзя было предсказать даже с использованием квантовой теории вероятности. Kaip ir Q pranašysčių, tai to net neįmanoma buvo numatyti su kvantinė fizika. Это наше Q работает с прямым знанием будущего через различные временные рамки? Ar Q dirba tiesiogiai per laiko rėmus apie mūsų ateitį? Волны вероятности? Neįtikėjimo, kaip čia. Вот почему Трамп все еще жив. И противостояли даже ракетным атакам. Ir kodėl Trumpas dar gyvas ir išstovi net prieš raketinės atakas? Вот как Q может прогнозировать точные числа и события с точностью до минуты и секунды. Va kaip Q gali prognozuoti taip tiksliai viską net iki minučių ir sekundžių tikslumu? Как и закодировано в хлебных крошках Q и Q-часах. Tai kaip ir iškoduota jo tuose duonos, kaip čia, trupiniuose ir Q laikrodyje. Это таким образом таинственный автор Ингерсол Локвуд смог Ir toks vienas autorius Ingersoll Lockwoodas parašė написать книгу в 1889 году 1889 и metais еще одну 4 года спустя ir dar vieną po 4 metų о молодом Бэроне Трампе apie jauną baroną Trumpą и его приключениях через портал пространства-времени ir jo nuotykius per portalo laike, под руководством человека по имени Дон, kuriam vadovavo žmogus vardu Don, мастера всех мастеров. meistrų meistras, Все актуальные темы в книге. visos temos aktualios knygoje. Грязная политика, неожиданный кандидат, Nešvari politika, neaiškus kandidatas, человек по имени Пенс, žmogus vardu Pence, Россия, Rusija, даже точное местоположение башни Трампа, netgi Trumpo, kaip čia, bašnė, tai pastatas tas aukštas toks kaip pilis. 1889. Ir tai 1889 metai. Таинственный автор также написал книгу о последнем президенте. Ir šitas paslaptingas autorius taip pat parašė knygą apie paskutinį prezidentą. Кроме того, его имя еще и появляется на часах. Ir jo vardas netgi pasirodo ant laikrodžių Trumpas. Ингерсол Трамп. Ingersoll Trump. Карманные часы. Те самые часы, которые использовал белый кролик. Tai kišeninis laikrodis, toks pats, kurį naudojo baltas triušis. В Алисе в стране чудес. Filme Alisa stebuklų šalyje. Рассказ, часто упоминаемый Q. Tai pasakojimas, apie kurį dažnai kalba Q. Путешествие во времени. Ten irgi keliavimas laike. Čia dar kalba, kad dar vieną paminėjimą galima rasti apie laiką žvaigždžių kelyje, kur Q kalba kaip neišmatavimas yra kažkaip asmuo, kuris neaiškos kilmės
ir kuris turi labai didelę valdžią virš laiko, erdvės, fizikos dėsnių ir realybės. Ir galintis visą tai, jeigu nusimano pakeisti. Q tai mokytojas visos žmonijos rasės, jo manieros kartais grubios ir ekstraordinarios, jo motyvai nesugaunami. Q žvaigždžių keli, čia toks filmas, tai ištisa rasė. Galų gale visą tai siunčiama į Q kontinuumą, alternatyvų išmatavimą, kurį gali pasiekti Q rasė. Ir jų pakviesti svečiai. Kalbama, kad tikra, kaip čia pasakyti, įstinai, kad žoda tavo myra, pradžia kaip čia šio pasaulio yra už žemesnių būtybių supratimo. Tokie svarstymai. Taip, kaip jie negali suprasti, kaip istощенная бензоколонка nigде. Taip kaip benzokolonėlė, kuri nėra niekur. Arba žurnalą Džordžo ir knygos Ingersollą Lockwood'ą. Мир, каким мы его знаем, близится к концу. Pasaulis, kokį mes žinom, eina į pabaigą. Нас ждет новая эра мира, свободы, равенства и гармонии. Mūsų laukia nauja era taikos, laisvės ir harmonijos. Рассвет золотого века, как описано в каждом древнем тексте. Tai yra kaip auksinio amžiaus aušra, kur rašoma visose senosiuose tekstuose. Я убедилась в полном доверии Дону, мастеру всех мастеров. Aš, sako, įsitikinau ir dabar pilnai pasitikiu tuo Donu, meistru visų meistrų. Время от времени он может показаться грубым, Karts nuo karto jis gali pasirodyti grubus, pasirodyti toks nerangus неуклюжим и глупым. Но он ir заслужил kvailas, мое доверие в последние 2,5 года. bet aš juo jau pasitikiu per 2,5 metų paskutinius, Когда я особенно следила за каждым его шагом. kai aš ypatingai sekiau kiekvieną jo žingsnį. Он гений, 5D шахматист. Jisai genijus, jisai 5D šachmatistas, Человек с огромным сердцем. žmogus su didelė širdimi. Между эпохами будет относительно короткий переходной период, Tarp epochų bus gana trumpas pereinamas laikotarpis, когда люди смогут приспособиться к новой формации и ее энергиям. kai žmonės galės prisitaikyti prie naujos informacijos ir naujos energijos. Я не думаю, что будет много хаоса. Все уже Aš nemanau, kad bus daug chaoso, готово для реализации. nes viskas jau paruošta realizacijai. Новая банковская система без интереса.
nauja bankinė sistema be intereso, новые способы обучения наших детей, nauji vaikų mokymo būdai, новая медицинская система без ядовитых химикатов, nauja medicininė sistema be nuodingų chemikatų, вызывающих привыкание и так далее kuri sukelia pripratimą kaip prie narkotikų. и тому подобное. Ir taip toliau ir panašiai. И все, что нам нужно сделать, это набраться терпения, наблюдать, Ir visa, ką mums reikia padaryti, tik prisirinkti kantrybės. как все разворачивается, доверять плану, делать все возможное, Ir stebėti, kaip viskas vyksta, pasitikėti planu ir daryti viską, ką įmanoma, чтобы помочь другим проснуться и kad padėk kitiems prabusti. оставаться сосредоточенными и готовыми. Ir pasilikti susikaupusiems ir pasiruošusiems. Готовыми содействовать, готовыми помочь создать прекрасный мир. Pasiruošusiems padėti sukurti nuostabų pasaulį. Некоторые люди проснутся быстрее других. Kai kurie žmonės prabus greičiau už kitus. Сохраняйте спокойствие и помогайте другим. Все это, Išlaikykite ramybę ir padėkite kitiems. как однажды так красиво сказал Кью. Kaip vieną kartą taip gražiai pasakė Q. Пока вы спите, мы будем сражаться за вас. Į tol, kol jūs miegat, mes kovosim už jūs. Where we go one, we go all. Где один, там мы все. Ir kur visi, ten mes visi. Ne. Ir kur vienas, ten mes visi. Šis dokumentinis filmas skiriamas Q ir visiems Q anonam visame pasaulyje, kurie šiuo momentu atiduoda savo gyvenimus už laisvą pasaulį. Aš nusprendžiau pasidalinti šiuo dokumentiniu filmu nemokamai, kad kuo daugiau apimti ir prikelti, kuo įmanoma daugiau žmonių. Jeigu jūs norit palaikyti mano darbą, mano svetainėje, yra nuoroda. Ir va čia yra nuoroda www.valkabal.nl. Olandų žiūrovam jūs taip pat galite palaikyti mano darbą, aplankydami mano prezentacijas arba nupirkdami šį dokumentinį filmą su olandišku vertimu. Artimiausiu metu aš dirbu taip pat šio filmo tęsinį. Pasirašykit po mano kanalu. Jos kanalas yra YouTube Janet Osebard, kad būtumėt naujienų, kaip pasakyti, žinotumėt naujienas. Aš taip pat prašau pasirašykit Tikras gyvenimas kanalą. Jeigu išblokuos, sukursiu Tikras gyvenimas 2 kanalą. Nemanau, kad jie užblokuos visą YouTube. Ir skelbkite čia informaciją, visiems dalinkitės, kad žmonės prabustų ir stebėtų, kas vyksta pasaulyje ir nebūtų pasimetę. O iš savęs aš dar pridėsiu tokį dalyką, kad Biblija kalba, jie čia šneka apie kitą šviesų pasaulį, ar nežinau, ar jie specialiai nesukalba tiesos visos, arba jie nežino, aš pridėsiu iš Biblijos, kas vyksta, kad dabar jau visus ruošiasi čipuot. Biblijoje tai parašyta, kad paskutiniais laikais žmonės bus priversti dėti šėtono ženklą, be kurio bus negalima nei pirkti, nei parduoti. Ir jo ženklas yra skaičius 3 Ir jūs jau turbūt girdėjot, kad ruošiamasi vakcinuoti, po to čipuot žmoniją. Taigi krikščionys šito ženklo nepriims, bet be jo Biblija rašo, kad bus negalima nei pirkti, nei parduoti. Ir šita beprotybė tęsis
kaip pasakyti, kai Palestinai su Izraeliu pasirašys taikos sutartį, už 3,5 metų pasirodys Antikristas. O dar už 3,5 metų pasirodys Kristus. Ir Biblija sako, kad 1000 metų karaliaus Kristus su savo bažnyčia, su savo nuotaka, kuris savo drabužius išplovė Kristaus kraujyje. Tai reiškia, kad nuotaka tai yra visi krikščionys, kurie sekė Kristumi ir atgailavo už savo nuodėmes per Kristaus kraują. Tai bus jo nuotaka. Ir Biblija rašo, kad tą dieną, kai jis ateis, 2 miegos vienai lovai, bus vienas paimtas, kitas liks. 2 dirbs kažkur, tai ten mals grūdus, vienas bus paimtas, kitas liks. 2 laukuose dirbs, bus vienas paimtas, kitas liks. Taip, kad žmonės ieškokit Kristaus vardan laikas, nes tas laikas jau netoli, jau tuoj bus sutartis Palestina Izraelio, tuoj pasirodys pasaulinis lyderis Antikristas ir visai neužilgo po to ateis Kristus. Ir Biblija rašo, kai jisai ateis, jokios fluorogramos, ištima korona iš tų satanistų, kad jie bandys parodyti dangoje, kad jau ateina Kristus. Matys visas žemė, rašo, visas pasaulis matys. Tai nebus, kad va ten sakys, va ten atėjo kažkur tai. Parodys per televiziją tą melą ar ką nors. Kai jisai ateis, bus sukrėsti dangus. Žmonės supras, kad čia grįžo Kristus. Kad tai yra kūrėjo sūnus, kuris numirė už tą pasaulį. Jis grįžta pasiimti savo nuotakos. Taigi, būkite atsargus. Iki.